عبد الرحمن آپو اندام کمیته نواندیا پدا کسی که بخوا خلق عفرین میوانه منه کاک عبد الرحمن خیر هاتی خیر و سلامت ان شاء الله. عفرین ما ده راپورت كما هبو جده حزار و حجدان و حطانها دبيجن 2 مليون دار العفريني هاتنا قد كرن و برنا كرنا ايزنك هون انجمنا الاجتماعية كرد مديت وداخويانيك بلاف كر نزانم عجبت بلاف كرنا داخويانية كي تيرا ويا كي دكا كل ريل برفان كرياران بينا قرتن ريز و سلاف جبوتا وجبو بنار هيجا كاكيد البخوين براستي تشتيل عفريني دبيت جارة الدارة النابية لتدافر النابوة يعني دافرا عفريني دافرك دولة من بو نمحتاج كسب جوردا اخستن جير خاري ده حزارو حجدادا دو حجدادا حطانها ده وقتا داغير كاريت تركي وشاتا درباسي عفريني بنا وداغير كرنا حمي بين بيكرن تنكرن بدرهقي ملاتي كردا وملاتي ايما نساكيننا بن بيكرن نهات نساكناندن حروج زيدا دبر زاني جي كشتني دا بقرا حتى شوب وارد زاني حتى شوب وارد شوتينن هل دواشينن حتى دار وكافر جوانا ناتي سلماندن يعني انسان هاتنا غريبا يعني بهواني درهقي عفريني دا كاردكن وكرياري خودكن يعني من كارن توصف تناج فانارا ام بيجن انه اب مروفل هر بردوامه كاك عبد الرحمن بله يعني مثلا لبرچاوي حركسي خويايا منو بحث كرن مثلا مالانج عربان راوادكنش تركمران راوادكن نخلقي عفريني نه داران دبرن وقت قد شنواران دبن ددزن ليه هر بردوام دكا هر وي بردوام با يعني هون وكا انجمنا كردي هل وسط ودبتش هون دكارن چبكن وك انجمنا اجتماعي كردي تدي ده داخانيك در خستن داخاني طبعا نه بس اللي بس ايه انجمنا هيرو انجمنا من اجتماعي كردي بيكاري او داخيانيه جبركو كارما از تر انافلي دبي ائتلاف كارما تفانا ريزانيه سياسيه يعني تشتي ماتت تنايا ند بشي لشكري دا ام حاضر ند حكومات دا ند تشكي دا يعني اف جدايا اف فيليا اف اشكراج حميره انجمنا من اجتماعي كردي رجد للسر كرسانا سوري ونماز دفرا عفريني دلي خب ملات رايا بلا في ملاتي ما خوش زانبي يعني تشمكي تشتي تدا هي وك انجمانات زاني وك حالك برانسيبه مبدئيه هالكرج بروجانا توي كردرا ماشي بروجانا توي كردرا يعني او رجد للسر ملاتي كرد حمي كردسانا سوريا دا جتشرج دا بكره حتى ديريكي اف كردسانا سوريا فداخياني در خستن يعني زور سباش جبو كاسد امان العام در خستنا در خستنا وك بي يعني در خستن وك هالوستك انجمانه صحيح ام براتيكي دا دكارن چبكن د براتيكي دا دكارن تشكي بكن هل بت انجمان وقتك في كاري داخياني در خستن وهل بت رجد جلسر ملاتي كرد بيواندي خائب بكي قال هذه النف دولتي هذه النف دولتي امريكا بخا الامر الناهد هندر سوريا دا امريكا يا روسيا ومخفرت وانا تركيا وايران يعني او يعني كنترول كرينا عفرين بله كده عفرين امريكي عفرين بله دورن يعني عفرين تركن چکدارن جروبين چکدارن او جروبين چکدار جي سر به ائتلاف وانا سر به حکومت دمکی وانا يعني جي سر به ارتش الاجتماعي یا اپوزيسيون سوريا وانا اونجي بشكل جا ائتلاف نوفا ائتلاف دا جهد جرين بنرى كاكيد البخوين او جروب چکدار او چاتل العفرينه برياري خوش خادبنش كسي نابن برياري خوي سياسي عسكري ايه تشكيش خادبن دافرج خويا هاتنا عفرينه بشكل كي دمكي بلا في زانبن عربي هوردال وداري وشاتل وداري يعني دمكينا الوداري خطر ويا كيتنك عربي نا خاني جمرتنا ابو بكرن دم دريج بمبينن براسي دفرا عفرينه بهشتو دفرا عفرينه مخابن يعني براسي وقت مرات شرا عفرينه دكي بهشتك تبيرا مرا زانه مخابن ايرو كنا بيابون يعني صحراء كصحراء اف خذي في تشتيدك وليه دردك هذي بربرس نمروفا
çata dibin, çi dagirkariya Tirkiye dibin, cavdariya dagirkariya Tirkiye eftiştagî dibe. Dagirkariya Tirkiye wek yekam berpirsaj bervet tiştîva. Hemî tiştê li Efrînê çê dibin û li deverê de li serê kanê li girê spî milletê me Kurd li derin nema. Yani zanê yani qurkirin ji bin da. Bes al Efrînê milletê me girêdayî axê xwe ye, girêdayî zîtinê xwe ye. Yani zanê bibûre her darkê dibirin lawkî me şehîdê xîn. Her darkê dibirin çi dar bê. Nemaza darê zîtinê. Darê zîtinê 15 sala yek sebrê xwe aramê xwe li ber tê. Dikulê dikê erdê şitlê wê heta 15 sala berdigirê. 15 sal sebrê me heye. Bes em zarokekî ji xwe re xuya dikin. Xudan dikin. Wexta ku hevna tên dibirin yani canê me dibirin. Zarokekî ji me şehîd dixînin. Bi rastî ez bi dil êşim bes bi rastî di demekî nêzik da, di demekî nêzik da hêzê navdewletî wek gur berjewendiyê Emerîka û wana zanî agahî me ser tiştna jî heye ew berjewendiyê xwe dimeşînin. Yani gur berjewendiyê wana ame jî rastê tê. Ame jî rastê tê. Daran dibine ku derê. Yani mesela video dibînin birrekon ketine nava wan daristanan daran yek bi yek dibirin. Dibine ku derê wan daran ew çekdar. Ew dar dixînin zanî wek awamirê ji wana re hatine ji çeta. Ew çeta û ew Erebê derê hawîrda yekin. Cudabîn ferqê tune ye. Yani kesê sivîl Efrînê tune ye. Ê hatine gî hemî çekdarin. Yek Kurdê me nikarê şorekê bi yekî re bike. Yek nikarê şorê bike. Şorê bike 15-20 kes çekdar li dorê kom dibin. Yani îna nakê çawa çi li Efrîn çê dibe. Efrîn tiştê nekirî tê kirin. Tiştê nebûyî tê kirin. Dar li Efrînê Efrînê vê êzin dikin, vê darna dikin êzin. Êzin zanê yani berî vê dor meydankê gî biyabûn. Ya sahra. berê hemû daristan. Gî daristan bû yani tu biçel ku derê rûnişta tê rûnişta. Bes niha gî biyabûn yani ne bes li dor meydankê bi heyrê meydankê bendavê meydankê li hemî deran li hemî çiyan gundê me gundê keferdelê di çatê de bi çayê Alî Îskî hebî çayê siq hebû rût kirine. Gund tev da rût bûye. Darın merxê ber ya gazê re hebûn ew darina rût kirine. Darê merxê her 100 sal, 150 sal, 200 sal hebûn. Yani halak dîrokiye jî. Yani dîrokê Efrînê tek didin. Coğrafya Efrînê tek didin. Demografiya milletê me û Efrînê tek didin. Ev hatine ji bo têkbirina milletê Kurd. Dikin êzing? Dikin êzing û bi rê dikin Idlibê û rê dikin Ezazê. Ew qelfe yani her rojê teqrîben 8 heta 10 qatira maqtura ew kamyon bi rê dibin darin Idlibê di ser 10 haciza derbas dibin. Tabii şamba wana dwardînin û adin jî ji piyê bilbilê û piyê wê da şara meselen tasawwur ke bibe ew bike herşê Kurd qilaqê herşekî gelekî mezin bû. Li ser çi qasa hektar bû? Niha tişt nemayî û şinê wê jî hatiye şewtandin. Ev vê karî dikin. Taban bi wesekê Tirkiye dibê we bikin ji bo ku karibin mustewtanat lê bigirin. Mustewtanat li Şîn wê cina tê Xwedî wan erdan, wan daran, wan daristanan tune ne? Xwedî hene. Çima xwedî tune ne? Bes newêrin. Na perek ji gelê Efrînê ji milletê me Efrînê yani di xanê wana ne, hewşê wana ne, vêlê wana ne ne di vêla de rûniştine. Ew ketine vêla û çûne xalkirê rûniştine. Ew vêla çekdara teslîm biriye. Erebî hawîrde teslîm birine. Kesê di Demêrê û Hota û Dera û hemê Himsê hatine. Bi rastî ev ez dibêjim yani ji bo Efrînê ev halek demkiye. Ez bawerim demkiye. Heta demek nîzik ez nabêjim yani demek nîzik da ev tiştekî çareser bê li gor qanûnê di 5-4 li gor biryarê navdewletî li gor wêr çareser bibe û Efrîn jî beşek ji Kurdistana Sûriye nabe beşek ji Kurdistana Tirkiye. Wexta Tirk hatiye tedî bi rêveberiya ne bi rêveberiya ew şara kirine xizmet Erebê murtezaq û ê çete hatine Efrîn dagirker kirine bes ji wana re namîne milletê me înşallah gê vegere il sewkîkê vehesê bese zilmê li ser me bese zilmî zêdetir û serar. Millet vedgere qet. Millet vedigere zane bes hindik vedigere. Milletî mesela vedgere kek Abdurrahman. Milletî ku diçe ev Ereb di malên wan dane. Çawa dibe?
يعني ميكانيزما او تفكرنا مالين خود تشن مال شخور كريدكن عربين كود مالي واندانا دمال دا آسيد بن در كفن چال اسكارم بيجم السدي حشتج خلكي فدقاري حوشي خو نبرنا خدي حوشن خدي خوانينا خدي درن حوشي خو نبرنا لجم جيران رودنن جيران جي يعني بهافرا آلي كارند جاني دا اري بس سدي حشتج ج ملتي ما حوشي خو نبرنا وخواني خو نبرنا لحوشي خو تماشا دكن تشاوا داغير كار وتشاوا تشاتا وعربت هاوير دار تشاوا راد برودنن او حسرت باقران حوشي خو عبد الرحمن ابو اندام كوميتي نوفنديا بدكسيك وبخو خلقي عفريني جيمي فانين بوي صابي خذ التبير ان شاء الله سلامة